van noi muntin le gamtina cheng Kuki chate zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun ni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite Date 23 May 2026 nila alam ni den nga le minute som lakhat velchun Chief Minister Bangalo masanga ki pinna ne Youth Congress President Ananchu Police hon anamantay tin thuso chun aseye我离开啥都不在乎吧，我离开啥都回来给吧，回来，回来，回来，回来，怕你的不能跑吧？你怎么说不接被？你怎么说不接被？你不出来都不接被，你不出来都不接被。May hay thuso agimo khane na say na a thingthang ka mawang talkimat na thuso ake Japon panbei lamkai na a UKNLF a cadets mili ake manin may thal phata hoita ta zong somthum na segi ake manin drone zemer zong ake mando tan hitin thuso chun aseye source from Kanglei Manipur by Amy Thuso la home date 22 May 2026 Esante to so hudol news ako na kimu khanin asay na Kuki tin ahinga apile ke honzong ahinga kapi diu ahi athi a apile ke honzong amohomi ho chu athi a kapi diu ahi hichi ahin peace thu ke ho hi un ti in konsahol chairman Adam Liang Mei chun asay in ahi source from hudol news Media Wings Amy Thuso la ho Date 13 May 2026 ni akipat na embus in Veituma katangdan tawin tu ni som ahlingtan alang-alanga china thei umtalaw ahin kangpo pilanga ho pinem cha in sepay ahin sol in matain ahung podo sa utan hi lamkalang zondinga ho puina ding in MLA ho chule Kuki in pi ho kanekine pilhe un hinla atuni chanin koima gel ho kichang lawdan ahin umtan kathau aseli zingin ahi Reverend D Dongal Thalam Huili News Panlakhom kinuhite KHRC lamkai ho in golepai so pi mi phabeb ko ma sumneu khat khat kithum un nampi dinga poimo website the Kukiland Express kiti chu ahung kisim in ahi chule simjong akisim do tan News le namisu ho publish zong akibol pantan ahi so pite ho tu hin KHRC in register bol nailo ahi zein abol na ding in rupees 15,000 tabang akingay cha in ahi KHRC lamkai ho zong thinglal thasam nailo chagangen akihi zein hichi sumneu cha zong hi kapudo zo pove Hizi chun igam inam le society sungova thilpa chom khat be bol do ding le aong lai khat hu bit na dinga KHRC in to so chi utin register bol na ding in pan la uhite hizi chun gamla nam ngai lu nam mi pite hon zanga sang khat sang ni in hintu khom uvintin KHRC lamkai ho le member hon mi pi ho ko ma ka hung taw uve hichi gp number hin pan la nom so pi hon na hin thot theyu ahi contact number 60094100068 ka pa uve Department of Information and Publicity Kuki Human Rights Council KHRC Politics boldan ihetlou si ova gamtum imula u ahi among mga zong na sopi na zan mi bon ngaidam zo lava gamhoi se dia me leite tangkul refugee ho koma ngaidam thu chamna thu na sei jing oham gamnei set kiti hi ahat zo papan ato pha ahi Kukite hi peace loving community ka hi veti a gazo na dingle socha na ding chance lo hil ahi Manipura hi Kuki mina gamnei sit kineya political rights kinei ahi in Kuki da tha zo Kuki zo zomi mizo manmasi kahi na ti phat wachu tu ahi na puna pagam sungwa nang hole nang ho refugee ki so na hitawe Kuki hi ve by Reverend S Lalpi Vaipe India te hi angol hilo hil ahi Modi hu mingol hilo hil ahi kolhon agam sungwa Gamdang mi ho chu state or UT appeal o hil diu ahi KNO le po PS how kim in zong na head letter zo si ova man masina kwai zi ova van gam na kai chom diu ahi poi Israel hilo chu hi chom ding zong ahi poi hi tabang thil neu cha cha ho zi ahu Kuki politics hi kipal thu ahi tai Manipur politics hi sang ahi in ikichat zong le min ai noi se ahin iphat zong le min ai noi se ahi Loy pa khat Kuki scholar theological le loy pa amile gen pung office ka chi
lam kai pu hin sei te bin if future hi hoya umham he o tam se ngai pui Kuki dai lo ho chu Kuki a hum thi ding Kuki refugee ung hi diu chu zo te le su ai pan diu I generation su a hum de KSO Nagaland in Nagaland a Amy Cheng koi hile Manipur isu thu a sei loading le ki kum loading in het sa ana ani in koi tabang a ki kum te te a boina atole aman mo a ki poding a hitin KSO Nagaland in het sa ana anei tai SAUT Delta ta ihi ule tutu a ikiboi pi ho to hin pan ila khom owa Manipur hi isu ke unga e hi e hodinga bo am hodinga bo India government in Manipur hi iti in suke ponte India government in zong vote tam tam mai leite a support ke dingo a hi tutu a ikiboi na o hi kumkit Manipur election zi a hi bove am ho lamkai MLA te nom e ho MLA lamkai hon lamkai te nom zi a hi pe ni 2027 Manipur election ding zi a Manipur hi boina hung tam a hi kin in hi imacha aphat chom na ding a umpoi boina a hi gen the in sungmi te gen the na be a hi in jing the yu hi te imazo se hi politics a hi e lamkai dem ho nam lamkai dem ho chun na in khel na kho khel na fon mai khela lung na gel lo zi o a hi e thu mo se hu win e ho te hi mi district sunga mi state sunga chengjong itam o a hi e mun khat gam khat a I chen khom lo zi wa thu sei gal bol zi lo a hi e nangma na area district aboi lo man in nam lam kai ho hangsan poi tin dem hi un nam lam kai khat chun nam mi pi te chen na gam kai zo si agel ngai a hi e nam mi pi te zo si hi e ho district sungin kicheng khom le boina zong ima ta loading a hi koiman e noi se the loading a hi lam kai ho dinga zong hi thu sei vai po nom ding a hi thu mo se po hi te thu so hi chan chun e ki chai tai thu so abana anangai khom ki dingin ka hin lem che ve thu so hin ngai zo se na bon Javin, stay safe and stay blessed.